Kini-kini gitu Darshan Meghalaya beribadah subhai pi baro syah ketuk kubur mata kejanmiat. Shoban pash ki kubur kebabnya pitch baik mat berkongsan. Isyaratnya umum terima pak jelau kongret ki sama ke jenglong jengman pedeng ke jengkan rak ke Assam. Assam ke Menteri Garap Karyang ke Dr. Ampreen M. Lingdo ikitan rai ilashi ki behe apok program jo ke CM Farm Plus hari boy. Kajing bempenrung ya ki job card kalak bergetak ki jing mentoi ha ka MGNREGA baro ki snong ong menteri ke tanat CNRD. Padio jing kesan ke tanat transport ban kit ki briu ni Shillong Guwahati ke dor South Pak Tengkah perkat ke sorkar ban pindiang jing syakir ke Port Jamit. Ki kubor ki bebnya Menteri Rangba Kejela, Ukondret Kisang Mau la penlong yang kejenglang bisar benia ne kesengi bu Chief Secretary DGP Additional CS ki he juga tenak political bagi Deputy Commissioner juga District beper bisar benia ya kejeng keta jong kejeng kenrasnong ke badang ya cakman Assam. Kesorkar kadang ye trelang bat ki DC da ke babtha iki benia keren bat ki BDO ki pulin ki VDP ki seng Tremon ngobha bat ki nong yelam snong ban yada na ka jingwan rung tu ki brius ki jaka kaput jong ka Meghalaya. Menteri Rangba ula pentip ba omshim ladon kanu ka jingja ka besngosi adu menta bat ki bor pinia district kidang pelong ka jing bisa benia halor ka ni ka benta. Ula kentu ban pentip mardor ya kanu ka jinglet jingwan ka ba isan kmat haki jaka kaput kanang banle ka bedon kam. The purpose of this meeting was to discuss the overall effect of the recent eviction drive that has been taking place in the state of Assam. And all this communication and overall interaction is being done to ensure that there is no infiltration or movement that takes place because of the eviction that is taking place in Assam into our state of Meghalaya. And we have been reported and informed that no incident has taken place in any of the districts. Ha kajing persang ban kentiu ke jingmi na karep karyang bat ban kersan ki nong rep ha ka jela Meghalaya ka menteri bedikmi ya karep karyang ke Dr. Ampreen M. Lingdo ne kasi kelasam ki tanra ilaishi ki behe ki nong rep jong karib hoy ha po ke program jong ke CM Farm Plus. Haba ajeng keren ke jing yalang ke Dr. Ampreen ke lapen pau ke jing temu jo ke CM Farm Plus ke temu ban penbet iki jing ki bakongsan ke bedai ba ke jing bha ba ke jing yo iki sembah ke por ke babiang. Ke jing penrung ya ke jing rep ilaishi ki ba he lakmi lenti bakan penper iki la jing tung ba per na ke benta ki nong rep haru boy na ke benta ban kentiu ru ke yo ke kot juki lingba ke jing rep iki jing tung ki beremdor. Kadai ka skim kapan yarap ye pi kapan ningkong ban pe mahapi pe ki jong pi thung ye pi mar thung iban aina ye pi ban pendong kam bat ban yo nong na ka pe ki jong pi shilin ter jong ki khan panai jong kano ka snem kinong rep kim dei ban ong min bu no yu mo miung dala dek thung ya ki jur korliu Ka sorkar jelah kelapan benar bagi jeng penrum yo Aadhaar menta kalong kebetulan kam ban yo i skim jo ke sorkar pedeng kentup ya ke MGNREGA bagi jeng sam kau ration bad hadien ke jeng petha nak sorkar pedeng. Menteri Ketenat CNRD U80 Mondal ulapan pa buat tangkawai ke jeng bem penrung ya ke job card ak snong kala bangeta ke jeng bentoi nak benta ke than berok kawai. Kat ba ke jela kala tha ayu ki video bentuk kelar shipor Mondal ula banjur bo Aadhaar ulong ubadon kambha ban yo ke bobon ki skim nak sorkar pedeng. Hinre dangshan ke Meghalaya High Court kala rai bo Aadhaar la ban long tang ka ID nak benta ki jeng bentoi. Dak baptha ai ki bor senshar ban pediang kilat kilenti kum ka PAN card ka voters ID lani ka passport. Government is there. We never make mandatory for Aadhaar for availing any benefits from the state government.
Okay, so far it is like that. So there won't be any problem from our side. But Government of India made mandatory for Aadhaar linking with job card as per MGNRS work is concerned, with the ration card as food civil supply work is concerned. So that is the take. From our side, we have not made that it should be made mandatory. But we are requesting that if we want to avail those benefits, then it is a necessity. Katna transport jong kejela kelayo pedang kejeng kesan kipat ba kebede kali kit brio na Shillong jakat lingsin Guwahati ha kedor kebatat kebelong tang saus pak tengka. Halor kani jeng job katna kadang perkhat ban pemi sakawai pat ka kali ke por janmit ban pendap kejeng dawa ke benang kiu. Commissioner ba Secretary Sanjay Goyal lapen pauru i kejeng temu ban wanra ye kum kini kejak jeng sakri ban bah kejeng dai ha pedang kanong ba Shillong bat kakat lingsun jong kanong ba Shillong. Hakajuk kapor, yikiling sun balas dang biang dang shen ke bapeniso ke Shillong Guwahati betura, las dang dak babut renti ke jingsngan ke bapura kat kum kikendon jong ketanat kampok yeng jong ke sorkar pedeng. We have made this keeping in mind the schedule of the flights which land in Guwahati airport and the kind of load of passengers to take the service from Shillong to Guwahati and from Guwahati to Shillong. So the response is quite good and we have kept a very reasonable charge for that. It is 400 rupees per seat and it's a very good bus which is almost a superior kind of comfort level. Ka sorkar jela kala penrung palat R.Prasau lak teli ki longying ha nong kendong hapok ke waiting list na kebenta benyo ke Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Kat badang ap ya kejeng menjur jong ke sorkar pedeng. Menteri Ketenat Community and Rural Development U80 Model ulapan pau kejeng kiu ke bakrau kejeng tei ki yeng kanong kendong ha ke balate palat shi lak teli ki yeng ha kini ki ars na baladep. Na kini Henriu punriu hajar teli lapan dep ha pedeng usnam ar hajar ar pulai apusau. Batsa sau punriu hajar teli latmu nak benta usnam ar hajar ar pusau ar pusan. Kani ka ajeng bentoy ki hajar teli ki longgi yang beduk ni ki BPL hakeleng ka jela. I can give you the figure from 2023-24. We have almost completed around 64,000 houses. And the next year, that is 2024-25, around 46,000 houses. So earlier, maybe we have constructed around 50-60,000 houses for many years. But last 2 years, we have covered more than 1 lakh houses. Okay. One of the basic consideration is that you should own a land. So that the benefit can be given to you and it is solely dependent on you only. Not only that, even we extend benefits through various categories also. Ki nong di madan ki biju shong menshma ki jaka prepare hakeling ki benta jong ka kandai lat. Kelas dang ban shong di jeng dia ki jaka pertama jong ki hamuda parking lot. Kabla bahak kerpang da municipal board lengba ka jeng pen klai nosip. Kajing pengenria jaka dia ketemu ben petikna kajing mang kababiang bat ban kiar ni kajing yakin ar hapedeng jongki. Habaya krem ki nong tho kubor kat tu kat ningut ki nong dia klapen pau kajing so kemen ka jongki kajing pen bet themai kajaka ka bahe bat kabala bania dano slap kal air wat la kata ki nong dia klaken tu ki bor pen ya ban bo ye ki CCTV bat ban weng ki jing kajing sngan ju ki nong dia jing dia lembat ki nong thi jing thi. Dia kata tingin dalam asyong tingin sasutu te bapa. Benta tingin orang susah mandrum te kalau biang ni dapat sakayo ke galong te. Tabangin kirman bau ble minoi lalangi rum sopo. Customer kin layo itu kin sawan. Ka Giant Hills Autonomous District Council kalapan long kador barliur ke besisngi ne kesngi. Unong yalam kaliang persya ubah Andrew Shulai ulapan pau ke jeng sokia halor ke jeng syak kentat jong ki babun ki jeng keli ki motion but ki resolution jong kaliang persya ke jeng yalang kelas dang dak ke jeng kenmau burom ye ki MDC ki belak lat no but bot sedaka kelah keli jeng keli but jeng jubab nangta sa ke jeng penbenai ki kai pot jong ke CAG jong usnam arhajar khat nyo khat pra but arhajar khat pra khat kandai do chief executive member.
UMDC ke VPP uba jam syaprang potam ulara ke motion halor ke jingken tieu ki yo nong kendong ya ke bahadian la wengno hadian belayo ke jing shai no executive member bedepet. Ora an motion ngorin ngumchwa dua sepang dari digitization yang di office report di pagi atau di e-governance. Pagi di website ya tidak kan mulai dari website yang di council menawai bila tidak bukan ini issues bukan bukan contribute dengan kajing revenue generation and council play proses even mangga manage bentuk jingga bor ya chairman yo pendam yang di session bentuk raise issue pun KMDC kaliang persah GHADC kelami jendat nakayan dorbar hadian baya ke adjournment motion junki. Begilawan rak benyatai lor kejing saating ketulap ke basau puar benai. Kalasyak kentak no hau deputy chairman hinin kesengi. UMDC BJP Bernard Marak lembat perangut KMDC ke TMC lakan thoi ke executive committee. Namar ke jing bom don ke jing syai. Dah ke penpau ya ke jing bom ya hap ke ba arpu ar klor tingka ba ke jing mang pisah ke beduna na ke bentaki mat ki bakongsan kum ke puli putih ke kot ke kia bat ki bor snong ke jing ki ju ki dong trei ke badang ya ha William Pointura ke badawa ban pelat nok mardor ya ke tulap ke ba om dunai ke khat ar benai kadang peteng hadu ke tayo ke belai. But our adjournment motion was not accepted by the deputy chairman. And that adjournment motion was to discuss about the crisis which is prevailing in the district council right now due to non-payment of salaries to the employees for 42 months, which is a very serious issue. So we thought that this is more concerning than other business to take up in the session. So we wanted the adjournment motion to be taken up. But since it was not taken up, we had to work out yesterday. New Trap National Awakening Movement hene kasingi kala ujor da ka RTI ka Shalom Municipal Board kapla penpau ke jing songkia halor ke jing ai license ki nong dia madan akan dailat haba ajing crunch kala patai khubor unong elam ka knam u Joseph Pengrop ula penpau ba ka seng kadang wat ya ka thop jing ki nong pat license ki kendon banjit ki kendon jing ki dukan bala minjer bat ki jing tip ba bnia halor ke jing penlut ha ka project Ula bu jeng keliru ike jeng ai license sekiriu shimet ki bomde ki try muluk. Pat hatu la penlong ne em ke jeng penshisha de ki pulit. Da ka banjur ya ke jeng don company da ya ka hok kamai jong ki try muluk. Ti kakum kini ke RTI ke bangi ai ni kalong ba ni kwa bantem ba list kita di eligible list lana ki waiting list. Ka ba ki bala banjo kita ka license ban sambukan hantai ko TV. Di sakawai ke baar pada kalong ba kan utli kidukan ke bekisna hang tai po parking la tai ni kwa adu bantep na kalang kasang sam ba ki beri jongi ki dei kanungut kiyo kanungut bat ki wei ki jai bunyo kiyo kanungut ki kwa bantep ya kataru Hakabede ba kejing persang ban khang ya kejing penerakan plastik ke MEGHALAYA State Pollution Control Board haringkat ki bor penyak district ki pulit ba ketenat urban affairs kila penlong jing jurup kensan keleng ki yo ki bahe Palat ar metric ton ki plastik ke bahapo shispa arpo micron ke jigrepen layok ban kurup haduk menta. Chairman ke MSPCB UR Naina Malay ula pentikna ba ke district level special task force. Kidang pentrai kambha ya kini ke jengkang ha ki jaka kum ka police bazar, lamkra, maulai, bara bazar, batura. Lamaha bat kentu yiki nong die beken paino shkilat ki bidei bat kamariang. And the regularly surprise inspection means that surprise inspection be carried out to see whether they are using single-use plastic or not, and if at all they are using, and some actions also been taken. And so far in the state of Meghalaya, more than 2 metric ton plastic has been seized from the different districts. And also same time we are giving the awareness also not to use single-use plastics. Ka District Legal Services Authority West KHASI Hills kala penlong ya program pensung thu pai ba ka beidei bat ka an ha ka snong dom kse ka baha popo ka mouth addition block bat pensung thu ki pai ba halor ki an ya dai ki khna kham tam e ha ka an ka baha popo ka pokso act
ki Legal Aid Council kata ubah si karsentiu bat ka kong bi marngar kilapan pau ki anya dana ka benta ki kena bat kilapan slur ki samla puli ban pentip ya kan nu jing sha ale bench ki rangba ki baki ki la ban shania ka program kala banjur ya jindon company dai ki kena kham tam ki kena kentei na ka jing sha ale ben bat jing sha thombor Kalimpong District Open Cum Inter-School Badminton Tournament arajar apasan kebakat riu. Kebelapan long da ke West KHASI Hills District Badminton Association kelakut no ha ke Indoor Stadium Nongston. Superintendent of Police jong ke West KHASI Hills ubidi marak ula longkum kongsan. Ke Anderson High Secondary School bat ke Sip Singh Memorial Government High Secondary School kilara ia kanam lakdu ha kaliang ki kena shenrang bat kentei ha padang ki school. Kinong job ki kedam prepare ki kentup yi nifty moment ka Alvarine Linkoy u Raidens aim but ka ila penhun dekar. Ya ka kusna most promising player award la yok ra do Donford nong sit but ka Faustina walang. Mentangin pe ke jinglong jaman ke sim dang hatura ka jing krek kalong ar punyo degree Celsius ba ka jing shit kalong lai pu ar degree Celsius ka jing scam ka hau meta ka sing kalong prapu na ka shispa ka jing hap slap kalong cutway millimeter haba pai pa chalong ba shalong ka jing krek kalong ar po degree Celsius ba ka jing shit kalong ar pun rio degree Celsius ka jing scam ka hau meta ka sing kalong hinyo punyo na ka shispa kat bahajo wai pat ka jing krek kalong ar po degree Celsius ba ka jing shit kalong ar pun rio degree Celsius kajing scam kau hau mata kasi kelong hinyo pesan nak kasispa kelak benon kajing hap slap kajing ti pertat ki bebun ki jaka hatura shalong berjuai Shovan poish ko bekut jang thup kubor ngini pe biang sesi ni kimat pekongsan Bishar benia Menteri Rangba ke Jela korek ki sangma ke jinglong jingman ha pedeng ke jing kanpa ke Assam Sam ke Menteri Kerap Karyang ke Dr. Amprin M. Lingdo ke Tenra Ilaishi ki bahek hapok program jong ke CM Farm Plus hari boy. Kajing penrung ye ki job card galak bentak ki jing toy the MGNREGA baru kisdong ong Menteri ke CMRD. Badio jing kesan ke tenak transport dan kit ki brio ni Shillong Gati ke dor South Patingka perkat ke sorkar dan pendiam jing syatri ke keportan. Ti perlu ketulah pois bukut jang thup kubor jing mata ke janmit hadu bendi syambiang ber pila syai kesni kuble pi paro किसानों मछुआरों